GGKSA pen Karbi Anglong mas council retation hi aphan ka chetong dang AJYCP atum pen net asad lang ki undun bang hinia bang phia phan karchu Dipu Kasalong 6 Assam State Master Game surihini rengkoi rapli badminton ke patu ke pangcheng Kardom pini adaba berta long pen ni sangpi marvelous rong parpi nonar ju iktha berta angton pen Preni pha inkora trog arni gang sama por Greater Guwahati Karbi Students Association pen Karbi Anglong Autonomous Council retation hi aphan chetong damsi plikebra pli angdeng GGKSA fresher social media long aluhiaman pen ka chetong dun ji aphan ka chopha pon Non kebangji phaikuni ni phai easier ni Guwahati rong supia long kedo GMC auditorium along kepado ponji plikebra pli angdeng Greater Guwahati Karbi Students Association Fresher Social Meet Mesen Pen ke pachun ponji along aluhi aman pen kachetong dunji aphan Karbi Anglong Autonomous Council retation hi abuha long an GGKSA tum pen paledamsi kachopha lopi pajir tekanglong Guwahati rong supia long penang ana Karbi arisoi jang atum loke charli ji aphan ke boha tum aphai do pik khangjang Kidam tanga por pen tame loke charli along kisung ke boy ke do antame GGKSA pen a joksi rap tun bomlo La pen la son thak si akimia men ka chitha mate loke charli ke da matuma phan aning kan wang tame GGKSA ka che pachini la pen kidenga sai klempon bom La son se pining suri hini rankoi rapli aning kan Plikebra priang deng GGKSA fresher social meet mesen pen ke pachun ponlong ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council retation hi aphan chetong damsi ke chopha lopi pajir damlo Lapen retation hi pen tame apor teng pen ka chetong dun ji aphan tame lamchak chipidun lapen dihin amo tame kerapi pajir dun ji aphan tame lamchak chipidun News report Karbi Anglong live Assam angkang along non hejong UGC la pen NTA tumpen kibipon National Eligibility Test ti hekpen net asad lang ang thek paklang ponalong bang hining jir sami liribon te rang pila pen bika teron piatuma phan Assam Jatiyawadi Yuwa Chatra Parishad ti hekpen AJYCP tumpen karchupon Bukajan LA constituency angkang along Sukhanjan rin ti the rong marjong along kido khorsing te rang la pen kawe rong pipiatum asupi sami liribon Tirang pila pen japralang so Holy Family School ahem athengno long kido Bibhuram teron lapen basa inti piatum asupi bika teron piatum aphan SMS Phulan gamusa lapen AJYCP logo memento pajirpon Labang so karchupon asay along AJYCP CEC Klembang Jitu Phukan AJYCP Bokajan Regional Committee amaipu Sandip Saikia Vaisong terang Khatkati Press Club amaipu Anand terang lapen Bodheswar teron atum chetongdut AJYCP CEC Klembang Jitu Phukan pen labang hini angjir tuma phanta kachoro la pen ahir jume pajerpon alang li kailong kemisen okpran pen ke klem ke dam dun pamit hekji phanta ahir jume pajerdun net ki un mangenon ki second attempt lo second attempt pen da under for isinin charong bolo deka aplang pen ta master la so thakcha li da ko net ban di kun ji kun pai tum ta Perdun pot ni dengan itu, non ni lucin gua lah institut lang tadi, APC kancar ni pun, kuda penta, adhek mana guidance long lo, mana general masalah, kuda dokok mati net long ke, so kuda ni start dengan tadi, so macam lo kita tu lo, tapi lo ni pai tu lo, aku lah lo, dan pai ni pu, ini lah coaching asal pun, aku ni Jorhat lo kacali ni, master professor teman kala, atum dah Lani master cari bang pensi non pensi na tu net kan cili nang ko por net apu taksi tu kan syllabus ada nak kan pun bagus seperti tu tu handa ni ko la pada gitu Phukana sang hopen pherangke tu mathengno ke bachini dun atengki Bukajan subdivision angkang aphan isi ningarong abirta karjlong pen ningche khangun isi ajat lepi pajir movisita ahem humridamsi archupon atheki thurmi owe tumla puson net asadlang along Sami ribon terangpi computer science and application lapen sami bika teronpi commerce ki undun Karbi Anglong officer ke manduna pot alang litum ning arong dun lopusi pachinipon
teron pi lapen nili pomen ke bihuram teron lapen nili paymen ke basain tipi lapen nili metric ke pasang angding aningkan labang ke 2015 lapen HS ke pas bang 2017 lapen BCom ke pas aningkan bang ke 2020 lapen master bang ke 2022 lapen ke nili took 1 year preparation damlo ansi lanon 17 October result ke klang long nili UGC net along assistant professor angding ko unulong lo lapen Jorolo nili long ang kumli pen nili pan encouragement na pan kirang di pan ning nang parung tupot ningak long pen joro pache চলো আজি আমি লিম্বন তেৰংপীৰ ঘৰত আহি আমি বাগিহত তেৰাংপী ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছোহি আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জিলাখনে আহি পেলাই তেখেতৰ আজি যি বাগিহত উপস্থিত হৈ আমি নিজকে খুব আনন্দ আৰু মনত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ এই পাহাৰীয়া জিলাখন বোকাজানৰ পৰা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যি বোকাজানৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙে যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সৰ্বভাৰতীয় এটা কঠিন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই এইটো বিষয়ে আমাৰ অঞ্চলটোৰ লগতে জিলাখনলৈ উঠি অহা পিছৰ যুৱ প্ৰজন্মক এটা উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনুভৱ কৰিছোঁ Bukajan penanantirang Karbi Anglong live. Karbi Anglong Sports Association Indoor Stadium Patuak Lamalong Preni Paying Koira Truck Pen in Koira Troxy Ninia Parman 6 Assam State Masar Games Surihini Rank Koira Pli Badminton Kepatuga Chapate Pangcheng Pontanglo Karbi Anglong Master Games atum kachepater pipon 6 Assam State Master Games Surihini Rank Koira Pli Badminton Kepatu Kachepate Karbi Anglong Autonomous Council CM and Parta Assam Master Games Association Amaipu Dr. Tuliram Ronghang Pensi Badminton Kepatu Kachepate in Pupon. 6th Assam State Master Games Surihini Ranko Rapli Badminton Kepatu Kachepate Long Break Jama District Pen Bang Pharo Sirap Hokep Societum Kachepate Dunrin TG Lapen Lada Karbi Anglong Penta Bang Pharo Hini Societum Chepate Dunrin TG Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Mate Assam Master Games Association Amaipu Dr. Tuliram Ronghang Pen Nang Pachinidun Karbi Hampang upon Kiklem Kachipaduk Pilapen, Jutang Jubada Natu Kangtur Pia Bangpu and Parta, Karbi Cultural Society along Kicheng Si Kongchun Bang Arpu Kikhi Abarim Lapen, Karbi Youth Festival Kicheng Si Akongchun Bang Kikhidun Abarim and Parta, Karbi Anglong Sports Association along Ta Kongchun Bang Arpu Kikhi Abarim, Roy Inghi Apan, Assam Master Games Association Pen Lifetime Achievement Award, Pipa Jirpon. 6th Assam State Master Games Surihini Ranko Rapli Badminton Kepatu Kachepate Kangpu Amailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Mate Assam Master Games Association Amaipu Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingling Karbi Anglong Autonomous Council MEC Het Singh Rongphar EM Abarim Prodip Singh Narlapen Kithe Kiding Atum Chitong Dunrinti Master Games Seng lo je 30 plus pentame je Kapatu Ninghang Atum du Long pe जट का पति में तमें लासो पार्टिसिपेंट्स लोग नंगी कुछ वॉल के दो है वॉल मास्टर गेम एसोसिएशन दो इंडिया लोग ता दो सीधा असम लोग बांके मास्टर गेम एसोसिएशन से चिपिला ये सेंग चीनी लिस पांगटांग बोलो असम स्टेट मास्टर गेम एसोसिएशन अमाई सीधा दो लासिलांग बोंग पेन नॉन दा इंडेंग ट्रॉक अनंग लेयर इंडोर आउटडोर la indoor outdoor kami la so master games independent da kamang ke badminton events lo tapi nak preka district lo bang ke beleg events tu ada by cricket do football do volleyball do basketball do la events pin ini along preka district lo da ba ke badminton tu la si kirang ni antame la so si nitum master games association ten la so si sepate bang Seperti dah bang da ke asam ben ke bang lihat si bang Karbi sira bang Phuket angtan ben kira nak Karbi Anglong ben angtan a district ben kira bang Karbi sira bang Phuket abang Phut dan participants tu masih badminton dan sedang lokal kom tak tolak bang Karbi ni play News Report Karbi Anglong Live.
Karbi Film Society tiripi amai hin pen kangdang amai padoponsi Karbi Lamarjan ansuse angsong kirung ponjia puthak lapen asayang deng ke claim ke dang ponjia puthak RD do jot pen kachingi kachathan pon Preni phaing koi retrogarni Karbi Film Society tiripi amai atum amethang asai hemalong kangdang amai ke padopon Karbi Film Society tiripi amai phudilip pe kachapem phupon amai along kongchen bang Mongol Singh Rongpi ahin pensi mai ke phalam theklar dak pen thanpon Bangso mai long per exam Jonel Karbi Film Society atumta chetongru mai long Karbi Film Society ahin pen ningkan ese ke claim ke dam ponjia puthak arsik jit pen chethan pon alang itum jesemet pet pen ka chethan pon lake non ke bangji phai kunia chiklo ni phai ing koi malom pen long beach du Karbi talent han surihini ra ing koi ra free dance competition la pen mono acting competition ki bi ponjia puthak chethan pon Anparda Karbi Film Society tiripia sai hem kimi prabjin pen kangpu ponjia puthak chethan pon lapen jesemet pet Karbia film ansuse kepangdang ponjia phan lapen film kabonda puthak RD ki pijia phan workshop mate seminar ke pado ponjia puthak chethan ponsi mesen pen bangso kangdang amai pajun pon non pinia bangke joint extended mai se intum phalo ye Karbi Anglong adang pi phan aning kanwang son thak ni tum Karbi Film Society a hin benisi calendar program do lake long bichi du Karbi talent han chuneng ge dam tang bangke ni tum lun ge chepati CB ponlo lapen peneng bangke ni tum lar pon philo peneng bangke ke kan pen acting lasi long bichi du Karbi talent han dancing pen mono acting competition pusi peneng bangke bi pon po la bangke non ni tum non la November 20 bangke dak dipu pen audition chengpon pol pen kang ton ponjia bangke December tarik cap an la songbong bangke Karbi Anglong adang pi la bangso audition bangke patang pon po la pen de penenge Sony do ko ga join si la dancing bangke first prize ke nitum suri thong cap prize si la pen certificate trophy la panong ponlo la pen te adun thu second anong e phan bangke inkoi rai si la ta certificate trophy do po third anong e bangke suri crazy 11,000 trophy la pen te kene certificate do po la pen te ke kan long ye bangke ningkan cap pen ha athak saruan ningkan cap ber an atum bangke kan long lelo ningkan cap pen abat ke ha saruan da ladak nang che patti dun long lo la ali single ji la bangso ke kanta lalo la pente mono acting bang la ke single lo mono acting bang ke arta langle News report Karbi Anglong live Tadi pinia da berta bang kila pansi kang ton iglo dumi thak me gardom